Kurumjari, ISTV की मणिपुरी पाव मियंग ताबेरी बसिंगबु तराम नोक्सरी अहानबदा मरुबा पाव भारत सरकार ना मणिपुर थुगाइनबा फनकन होनरबसु माय पाकपा ngamloi haina narol gi thogdangi leader khoirom loya lakona pongdokre पाव संदोन पिजरी भारत सरकार ना अवांग नोंपक लमदमगी मरुओइना मणिपुर थुकाइनबा फनकन होनरबसु माय पाकपा ngamloi haina नारोल गी थौदांगी जिटर खोइरोम लोया लाखना फोंदोखरे वफम सिंग असि ISTV गा अखनना उनबा अमदा मांगना फोंदोखिबनी मांगना मखाताना चही लिसिंग अनिगी इतिहास लेबा मणिपुर गी ngमखै काइबा यारोय हाइना थवाई कटपा ngamba म्युइ क्या लै हाइबसि भारत सरकार ना काउदबा फै Without territorial limit amadi Naga Peace Accord chingba makhal kya gi policy sisinaduna Manipur da khundamina singi marakta yengthina ba siliba si tawdaba fai Naga issue loisina bhona bada Bharat Sarkar na atai atopa phulup singi interest sokoi da mongda solution purakna ba honagadabani masina afabo oigani haiki Bharat Sarkar na Manipur si thugai ge do man bagi mongda ama chatharak lisi masi oiroyena ai khali kanglu machine sigi marakta yangthina naba khujin thorang mayam silakan su yelhomi oiriba indigenous people oiriba ai khoi machine gi marakta di manipur si kaibiya roi manipur gi damakta khoi thawai khubak ta haftana manipur gi ngamkhai adige manipur gi territorial integrity ngakani haibagi chap chaba phirep amaleri bani awang nungpok bharot ki manung de leriba akhoi state ta nipan sigi marakta khaibung ta hanna ba policy ma akhoi bharot sarkar sina tawrabana khale mangna makhatana Manipur asi bharat ki manung dalai state amani maning tamleba ama phangnabagi dama lal hauri basing wari sanadana khulaina warishin purakani haibase oithokte Bharat Sarkar na thaba ama tawbada transparency lehanwa changi Manipur kaiba tarabadi bharat kairu haninga lekte phongdoki Sahi lisang sina Bharat Sarkar gi mathakta maning tamban Nagaland amagi damakta Bharat gi tokhai targerana lal horam kambu mana akhoi Bharat ki nationalism oirage Bharat ki manung de lerage haidana ngasagi ning tambu wakhando thadro kanda naga shanti gi wari sanadan laise masi afaba khudam amani aduna ka naga shanti wari si loisana bagi damakta naga accord ama sathari se India government kari demukta haining drino Bharat Sarkar na thaina gi chahi chani chahum gi mamang de lerba wakhallon duda namsillaga nampu hafu de te torga mi gi maning tambi wakhallon lebde namthani haibi wakhallon ga dudi chanaba yaroi Bharat si sembada Manipur yoribani Manipur gi miyam singa siju Bharat ki chap citizen right phangaba Bharat ki demukta kathokani na lefchaba Manipur gi miyam ne du Manipur kain ba thoksin silagadi Bharat chu kair oi haingai laite wafum jei masai de thamjeki Jennings campus phawtuna chalamba pong lambi tingjin kibagi marakta seng kiba JS na lambi asi kayarak hana hangna ba marina ba authority ta khangala basu hangdabadagi ngasi JSC gi musingna Jennings ki administrative block main gate amadi OPD tingjin duna khongjang changsinkhre adumana casualty di myam gi yengduna athingba pikide ngasi JSC ki kangbuna khongjang changsin ba aduda Imphal East District Police na control tongna phona bada blank fire tawki hairi thawong adubu JSC ki kangbuna pendra phongtokpa galona na nakal anida unkhatna ba thoki JSC ki co convener and tomna phongdorpada lambi asi Jennings laktingedagi itihas ka sagona duna laklabani mamangda Manipur Sarkar gi mari renaba singda memorandum kya piduna hangna ba haizaki adubu tabi dabadagi tangai fadana khongjang asi changsinbani Lan gi matamda phawba analayang gi mapam sokpa yade haiba khangi adubu doctor nurse amadi staff singi tolop hengkatpagi matangda Jennings ta thabak lepui khongjang changchin ba yaraga miyang gi siguma khongjang changchin ba yaru haiba pandamda khungthang lokhatpani haiki Pong mai gi sitaba migi lairam tiram haiba pong ro lana mayam gi khabar ni kam iraba
ꯂꯥꯏꯔꯝ ꯊꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯄꯟꯖꯥꯗ ꯁꯤꯡꯅꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯏꯀꯩꯁꯤꯕꯨ ꯑꯁꯥꯝꯅ ꯁꯣꯠꯇꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯗꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯕꯣꯏꯀꯣꯠ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯑꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯈꯟꯅꯅꯕ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯤꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯦꯠ ꯑꯁꯦ ꯍꯥꯡꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪꯗꯤ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯙꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯈꯔ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃ ꯊꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯀꯩꯁꯨꯝꯇ ꯃꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯤꯕꯩꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯐꯟꯗꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯅꯤꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯊꯤꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯜꯂꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯈꯔ ꯐꯪꯗꯕꯩ ꯇꯧꯗꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯏꯁꯥꯏ ꯇꯧꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯎꯕꯤꯔꯝꯃꯅꯤ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯐꯪꯗꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯍꯞꯇꯥ ꯊꯥ ꯃꯈꯥꯏ ꯑꯃ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯣ ꯐꯪꯗꯦꯀꯣ ꯌꯥꯔꯤꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯣꯡꯖꯪꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯦꯞꯆꯔꯦ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁ की mamang चलीब पोंग लंबी थिंगिनखिबगा मरी लेना ngasi miyamna institute asigi A block OPD amadi MBBS tamiba mahirusing class thingjinkiba aduda Manipur gi chief minister Okram Ibobina kana yaningdaba phongdokre ngasi MU da pangtokpa national seminar ama hodokpagi wangangbada MCI na sakhanglaba institute asigi marakta lambi phawongenu haiba wafam leibana pong lambi asi thingjinbani dukan phamba miyoi khana makhoi gi pot sitre haiduna institute asibu thingjinba haibasi तफम थोक्तब थबकनी हाइना JAC की डिमांड सिंग सिगी मतंगदा रिएक्ट तौकी Medical Council of India na recommendation pyramid 15% sam da chitramadi mapan da pi bedar hoye badana mapan di nubi masajin karge mayam laga tambe yauri ba pole gi mayai da lambi phat ba yarwe na sai telephone ma hatu wari san do lambi phat ba yarwe na no ok thang ba da दुकान तरा को लंबो अदुगी पोट सिद्रे नोइना नपी थिंजलिना फातबि यारोय न मिगी पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर द टेबल द थांग दु लंबी दु फातबि यारोय न मी संगा चातु नपी मंग संगा चातु चंगजल अग प्राइ ने खोमुरि लो खंगे दुकान फमी बमी मंगा तरा तरा को फमी दो अदुगी थिंजन हिबदि पोट सिद्रे न जिसे ऑपरेशन थिएटर द थांग दु पेशेंट को तना इ सब स्टेशन करके मई मुथत कनी ला शो पाई पाई लागा लोइना ओपीडी के शो लोइ लोड रे सीधा क्रमाई तौना कोइना सुपर स्पेशलिटी की तांजादी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ना लोइ सियन खनि मपानी लाको शास्त्राची की तमीबा लाइक तमीबा मयाम से मणिपुर दा फंगमा मौसागी रिसोर्स सिंग मतौ कर्म थिदोकनी अमदी मसिना सर्मिटलोन दा मतेंग पांगहनबा मतम यौरे लोनना थबक फंगद्रबा मियोय क्यादसु खोंथांग असिना थबक पिबदा चाउंग मतेंग ओइरगनी हाइना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी सिंगाना फोंदोखरे ngasi Manipur University amadi Manipur Sarkar rina sinuna University asigi centenary hall da pangtokba Hokiba Food and Beverages of Manipur Cultural Heritage Entrepreneurship and Contemporary Challenge haiba national seminar da chief minister na wafamasi phongdokhibani thoramadu da chief minister na makha tana phongdokhibada Manipur asi hena chakhonnaba honarakpa matamda ngaihak leitana ban amadi economic blockade tawba asina sakhat lamjalda thinthalle haiki सही में की मनुंगा था तरुक तगी तादना लाइबक फबा हाइब ताई नोंग सी था तरुक तगी तादना तो ताबा नोंग तारिंग तगी होर पचुना नोंग हांग फबा अमा नत्रगा अमा ban blockade ngasai su panbi giduni economic indefinite economic blockade hai mi di sabat khabali bak sing jadi minute amada blockade to minute amad thabak shuhog da bata pasha asumani haidna panarabane be prithvi gi yam advance hoy sabat khabali bak sing khoi dadi laibak thaba haisira khatta ba haisira hujik su dum chathari indefinite economic blockade ase nation na su chahi manungda tha taruk hena nong tare working season se adudagi apaksu economic blockade mayam seba masigi mayam rak sidida akoi su problem si one after another masiguma problem si marak sidida Manipur ji kramai tawjige masidagi kramai tawna koi lithoksi Masiki thoramadu Commerce and Industries Minister Govindas Konthaujam MLA Waisu Chandra MUG VC Professor SNK Sarama amadi Bena Enterprises Private Limited Tokyo gi Managing Director Watnave
Keruwaki su Sawyaki. Minister Govind Dasna, Ban Amadi Economic Blockade Toina Tobagin Waitawa from Pongdoladuna. Mapangi Company Kiana, Manipur, Fanga Polam Kya, Nihalatana, Lake Hairi, Adubu, Ban Blockade, Levan Maram Oduna, Polam Sing, Pivada Kudong Sada Mayonari. Amarunda, Manipur Tang Fanga Polam Kya, Petel, Regulation Makada, Geographical Indicator Tech Loba, Matautai, Haiki. Masi Pawada, Akoy Manipuda, GI Tech Pangba, Handloom Amazon Handicraft, Hogiba, so missing Aniga, Tarahandoida, Akoy Ohum Hangre, Moiran fee, Wankai fee, Safi Lampi. Jose Akoy, Taruk Amapuna Batari, Akoy Poloi, Yananga Boda Money, Minamatokamba Hogramani, Miss Universe. Mong Tadaba, following the Putopa, a quick lady by a tears in Sigi, Pigay Fane, Nasi Asande Sara, standard of the Akogi, Imai Vexing Sari, by Isian Singer Sari, sing a cigar. Had you put a sing a sea, Kona Poto, had it posting a sea, a quick, GI Tech Panganaba, Mapu, a quick Manipuri, no, is everybody go, Manipuri, Potokni, I say, Kangan and never quite one of the Karamata. Manipuragi afas pa lokthok nabagi da magchai taramanga rum chara hinduna khongjang changsilakli bi irom chanur sramila ngasi uripok charap court complex da laiba chief judicial magistrate Imphal West RK Memchagi court putoktuna trial hearing chathakre matangi hearing chathanaba November gi tang 8 da lepkhre ngasi court gi thoraklaba matungda irom chanur sramilana trial hearing chathaba aduda miyamna interest lobo wat pamo ngasi pende kana amatan mateng pangbidrabasu maki pandam phangdru phawba khongjang changsin khigani Hairi. Tamthiraba INTV mayokta non-violent over struggle me in the Kenta Sadana Lasing Haira Kanda Amota Single Leva Kunsi Panglau Pong Konga Sana Kongin Sogoli Loy Haiva Tasina and the car over Matam the Timatin took the trials that is fighting in Lugo company and a can live. Other Hosiki, the Sina without condition the release of what have do 80 content very banana my pocket or havenina Tasina start to dead boy or Hivagum Vanimian Tasina Lepa Dravata. But the most short the Pamo the ocean wine in a can lego. Ibe Makobin Pimasa Ama Sikimaki Matanda MCPCR Manipur Commission for Protection of Child Rights na Tasiki Kunipangi Mamanga FIR Amasung Post-Mortem Report Pikalaknaba Imphal West District Police Ki SP da Dakshin Krihari MCPC na Tamtiraba Mongda Angangi Hakongong no Kiba Labak Tiba Tondo Tokibum Honda Ta Asigi Tara Tarete Satuna Yingsin Ki Hari Fayeng the Lady Bachawanga Ekarni Fruitoy Dasmik Taruksinomu Chawa Fayeng Umang Lamay Chakpadagi Ngaktok Naba Chay Kudingi Pangtokuna Lakpa Mayram Haibagi Thoram Ngarang Pangtokre Fayeng Umang Development Committee na Sinduna Imung Amadagi Mue Amamam Saruk Yaduna Pangtok Thoram Aduda Fayengi Kulakpa Toyai Amadi Pradhan Angom Gojendra Susaruyaki Mayram Haibagi Thoramasi Chay Kudingi October Thada Pangtoi Umang Asiga Kwebada kilometer Ohumrom Sangna Amadi Fit Tara Manga Rom Pakna Manama Sing Yantatuna Kanghalaga Amu Mai Thabani Tharanga Marilena Fayang Development Committee Vice President Angom Tizena Fongo Kibada Umang Asi Ningsing Batok Tramatamdagi Lerak Labani Adubu Karigumba Hiram Amadagi Amu Muluraba Matungda So Isungmas Mapan Humpudrada Ahalaman Singna Nauna Amu Uthaduna Semgalapani Masi Karigumba Lamay Thabamatamda Umang Asi Sokiba Tarabadi Aying Asagi Khal Kayatuna Ising Nungsiki Pibam Pagadhandanaba Machak Oidai Donena Umangasi May Chakwa Matamda Kulda Awana Thoi Haibagi Tazanabi Amasulebadegi Mayram Haibagi Thoramasi Pangtopani Hairi May Sakpo Matamda Awana Taba Amasu Umangasi May Sakpo Matamda Koi Usingji Sauroi the Pivum Palo the Maram Amaka Oidna Koina Hariba Moina May Tarpadagi Kantopa Namnagi Akoi Mayramasi Hajabane Sahi Asigi Hokiba Julai Thada Class 5 Tamibin Pimasa Amabu Mayang Infal Contact Laiba Student Guidance Center Game Apu Sahol Sem Ranbina is it Kongong Naki Haiba Maralda Masi Chera Kota Putokre Ranbibu Kota Putrapada Miamna Punana Honaki Maduda Miam Amadi Puliska Mungnabu Toki Makata Irang Toktanaba Pulisna Ranbibu Mapam Adagi Pudunachaki
लाइव नवेम्बर तांग कुनमाथोद पांथोकदोरिबा थोंजू केंद्र अमदी थांगमैबन केंद्र की मिखल असिगिदमल थांगमैबन केंद्र दा हान एमएलए ओइरंबा खुमुकचम जयकिशन अमदी थोंजू केंद्र दा एमएलए ओइरंबा टीएस विश्वजितना बीजेपी की टिकेट सोइदना फंगलगनी हाइबगी थाजबा पार्टी असिगी नेशनल लीडर सिंगदगी फंगबा पावमन हाइरी थोंजू केंद्र की ओइना बीजेपी की टिकेट फंगनबा हाना केंद्र सिगे एमएलए ओइरंबा टीएस विश्वजित अमदी हान स्पीकर ओइरंबा धनंजयना दरखास्त थाकिबनी अक्टोबर की कुंतरेता बीजेपी की पार्लियामेंटरी बोर्ड की मिफम फमलब मतुंगदा असेंग मिरेप सिंह खंगमंगम लगनी अमरंदा कांग्रेस पार्टी की ओइना हाना मिनिस्टर ओइरंबा विजय कोइजम अमदी जोटिन वाइखोमना थोंजू केंद्र अमदी थांगमैबन केंद्र दा टिकेट सोइदना फंगलगनी कांग्रेस की लुसिंगबा सिंगना मरकी मिखल असिदा मखोइगी कैंडिडेट सिंग माइ पाकनबा अकनवा कैंपेन चथरी मणिपुर की हानदगी लेजरगलबा ट्रेडिशनल हैंडलूम प्रोडक्ट्स की फिरोल सिंगबु मतंग चानब मोंगदा अनौबा ब्रांड अमा ओइना सेमलबा फिरोल सिंग योनफम इनोट कौबा शोरूम अमा ngasi कैसामपा थोकतोम लेकाइदा सगोबल केंद्र की एमएलए आरके इमोना हांगदोख्रे शोरूम हांगदोपगी थोरम अदुदा काउंसिलर के टिकेन सुसर याखी फिरोल सिंग असि क्वालिटी लेना मियामना पामगदब मोंगदा सेम सादुना लंदन से की फिरोल योखतनबगी पांदमदा मुंबई की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दा फैशन डिजाइन लोइरबी जोसलिन मेरिलिन अमदी सांतिनाना डिजाइन तौरगा पुथोपनी इनोट की यूनिट अमसु दिल्लीदा हांगले हाइना जोसलिन फंगदोकी एमएलए आरके इमोन हाइखिबदा मणिपुर दा मपालम की ओइबा ब्रांड सिंह की शोरूम सी यामना लेरे अदुबु असिगुंबा मणिपुर की ओइबा पथोक सिंह सेम सादुना अफाबा ब्रांड अमा पुथोक्तुना शोरूम हांगबा असिदी इनोटना अहानबनी हाइखी इम्फाल तिदिम लंबी की क्वाकैथेल लमदोंग लेकाइद लेबा मोवेल फर्नीचर की अनौब शोरूम अमा ngarang मणिपुर सरकार के एग्रीकल्चर मिनिस्टर अब्दुल नासिर हांगदोख्रे शोरूम असिदा ईस्ट इंडिया की मियामना पामनरबा फर्नीचर की ब्रांड की आइटम सिंग फंगली हाइरी हक्संगदा कानबा मचल बरंग काइना पिरिबा नुंग हवाई पोथोक मरंग काइना पुथोंगना होनाबदा सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ना मियंग चंगलगनी हाइना यूनिवर्सिटी असिगी वीसी डॉक्टर एम प्रेमजिना फंगदोख्रे मसी यूनिवर्सिटी असिगी एआईसीआरपी सोयाबीन डायरेक्टोरेट ऑफ रिसर्च सिंदुर पांथोकपा निमित निनी की ट्रेनिंग प्रोग्राम दा मांगना वाफम असी फंगदोखिबनी थौरमदुदा डीन ऑफ एग्रीकल्चर डॉक्टर जेएम लाइश्रम यूनिवर्सिटी सिगी डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ रिसर्च डॉक्टर के नोरेल सुसरु याकी ट्रेनी कुन्न सरु याकीबा थौरम अदुदा डॉक्टर प्रेमजिना मखाताना फंगदोखिबदा सोयाबीन असी मियोइबदा यामना कानबा मचल सुबा चिंजांगनी मसिना मियोइबु खकनतना सांगा सिंगसु कानबा पी हाइखी We have to convince, we have to give awareness to the public, awareness to the farmers of the progressive farmers of the state. That is right. Not only rice, we have to grow other crops. And one of the, what to say, very promising crop is this soybean. And it is about, in the country, it is about 4% of the global. ngasi yupung taruka minute ni furum tabda ukrul district ki sasat police station ni manung chana leiba khoikai village da sakhangdabal alobani chingnaba singna ambush tawbada nifumari subasam rifles ki officer gi rank oigadaba jawan ama sire kharana asopan nangle hairi mafam aduda ehenba force sangsinuna thiba hombagi tabak chathakre hairi मियोई क्याना फोंदोपंगमदबो हाइसिंग फोटो ना फोंदोकंगमी फोटोग्राफी असी पृथ्वी की मियामना नोंगमनोंमगी पाम्बे हेंगलकली हाइना फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी की प्रेसिडेंट अनिल रिसाल सिंहाना फोंदोख्रे ngasi images of manipur photo news agency na sinduna manipur press club ta pangtokpa national photography workshop hokdopagi tharamda mangna wafam asi phongdokhibani thoram aduda federation of indian photography gi vp Susanta Banerjee, Photo Technique Star Rating Director Tirtha Das Gupta, Indian Journalist Union की National Secretary Ratan Wangcha amadi Councillor Newton Chandrasu Saryakhe. Anil Risal na phongdo ki bada photo amana wahi listing gi wahan thoklai masida lol khangba khangdaba thide Manipur da National Workshop pangthokpa asina photography ki hoda chawna mateng oigani haiki. When we are having camera, we have attained a lot of power in ourselves. So, I always say photographers are the privileged people. And with every privilege, we should also feel the great responsibility. When we are becoming very powerful by having a camera or by being a photographer,
we become very powerful and great responsibility used to lie on us. Lamsang Kendrigi MLA Local Area Development Fund Saba Luker Youth Development Club की बिल्डिंग संगाख्रे मसी संगाब की थोरम अदुदा लोकसभा के एमपी डॉक्टर टी मैनिया केंद्र के एमएलए डब्ल्यू रजविदु अवांग कुनोक जिला परिषद मेंबर मुतुम सनाहनबी अमदी माकलंग ग्राम पंचायत की प्रधान ओइनाम तोंदोन देवीसु सरुयाखी एमपी डॉक्टर मैनिया फोंदोकिबदा मैहोरोल दगी सनरगलबा लमदम असि की थक्सी खासी अमदी लोंचट कायदना चलिबा मखै तौगे खनब थबकसिंग लाइना पांथोकपा ngamgani सेल थुम मांगबदी अमुक तालगा फंगी मियबेगी लमचट मांगलबदी लखटपा यारोय हाइकी थक्सी गासी नायबे थबकसिमा अखोय ngasi हौरेबा लबु थौरोयसिंगना मयामदा उत्पता मसिम उत्बिगदोबनी अदुबु लेरगदी थक्सी गासी नायरबा डिसिप्लिन लेरगदी अखोयना ngamदबा थबोंत लेरोय इम्फाल स्कीम मनुंग चनबा पोइरे खोंजिल थंबानु स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कैन्यादा फुटबॉल की ओइना हांगलिबा लाइश्रम इबोवी स्पोर्ट्स एकेडमी की सानरोय यांखैरोमदा ngasi यूनिफॉर्म सिंग यंथोपगी थरमामा पांगथोखरे तवंग मरी रेना एकेडमी एसगी प्रेसिडेंट एल नरेंद्र न फोंदोकिबदा एकेडमी एसी इंसिंगनी अमदगी होंगना ngasi फावा चलाइदुना लाकपनी एकेडमी एसीदगी छनेरोय यांखैरोम आर्मी बॉय ओइना सिलेक्शन तौखरे दोनेना मणिपुर की अफावा फुटबॉल क्लब कयादसु एकेडमी एसीदगी होखिबा सानरोय क्या सानरी मतिक चाबा सानरोय अममम हेनबगी पादमदा चही खुदिंगी यूनिफॉर्म यंतोपगी थरमसी पांगथोकपनी हाइखी तुंगदा अफावा प्लेयर अमा ओइनबदमक्ता मखोयदा खोयना कनो एनकरेजमेंट पीबोइन उपोइना अदु खकी कोनि फॉर्मसी इंथोक तारा सुबह मणिपुर स्टेट लीग की मापन सुबर राउंड ngasi लोशनख्रे नेरोका एफसी संगाफमना पॉइंट कुलुमदोय फंगदुना लीग की टेबल द लेरी ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन सिंदुना इम्फाल की मपाल कांगजिबुंगदा कुमुकचम इंगोसा सिंह मेमोरियल ट्रस्टना स्पॉन्सर तौदुना टीम तरानिथुना सरुयादुना चथरिबा तारा सुबह मणिपुर स्टेट लीग की ngasi यु सानाकिबा मापल सुबर राउंड की अरोइबा मैचता नेरोका एफसी संगाफमना एसएसयू सिंगजमैबु पांजिल अहुम अनिदा माइथिबा पीके नेरोका एफसी की माइ पाकपगी गोल सिंह अदु अहानबा हाफ की कुंतरुक सुब मिनिटा वाई जिंखै मैटै मैच की मिनिट कुंथ्रानिपान चटपदा इमरान खान अमदी हुंपुनिसुई सुब मिनिटा एनजी रोनाल्डना गोल अममम चनखि माइटी हौरबा एसएसयू की ओइनदी मैच की मिनिट कुंथ्रा सुब मिनिटा टी राजू अमदी अनि सुब हाफ की मरफु सुब मिनिटा ऐस्तेयानंदना पेनाल्टीदा गोल अममम चनबदगी माइटी हौकिबनी मैच असिदा एसएसयू सिंगजमैगी सानरोय एस दिनकुमार अमदी एन गोगोसाबु रेफरीना येलो कार्ड अममन पीदुना वार्निंग तौखि ngasi मापन सुब मैच ट्रेसिंग खिबग लोइना अनिसुबदा एम खाबमना पॉइंट 15 एफसी जाले सदर हिल्सना पॉइंट 15 फंगदुना अनिसुबा अमदी अहुम सुबदा लैरि हंदकता गोवादा पांथोकिबा जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप ता विनर ओरगलबा मणिपुर की सानरुसिंग ओपगी थोरम अमा ngasi ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन अम्फादा पांथोखरे थोरम अदुदा अम्फा की प्रेसिडेंट पी रघुमनी सेक्रेटरी एल रंजित रॉय अमदी अतै अम्फा की ऑफिसर सिंह सरुयाकी अम्फा की ट्रेजरर सु ओरिबा टीम मैनेजर पी दिनमनी अमदी कोच साउबा अमदी सानरुसिंगदा अचंबा खुदोल पोट पिदुना पुंगिंग थकोटकी चैंपियनशिप असिगी फाइनल दा मणिपुर ओडिशाबु पांजिल मंगा सिनोदा माइथिब पीखिबनी हौजिलो सिलकदा मरुबा पाव अमहना भारत सरकार दा मणिपुर थुगाइनबा फनकन होनरबसु माइपाक पंगमदोय हैना नहारोलगी थौदांगी इंजीनियर खैरोम रया लाकपना फोंदोखरे हौजिगिदी ISTV की पावमी दाविर सिंगबम कहना